زاگونا یا دایره راگاندنی یا برید تحضار بیستوی که هاتو بچکرین. اون دزانند وان چهار سالن در باز بودی گله گوهرتن و گوهرتن هاتو بچکرین. گله مجار هاتن گوهرتن. هم دژی ما وکو دایره راگاندنی دید گو گله کماسی دوی زاگونی هنه گرک هنک چطور سر زیده بکن و هنک تیجی هنه گرک بین سر راست کرن. لسروی اساسی ما دریا مجلس تنفیزی ریاری و بریا خسر ما هول دائم کمیته چی بکن ما کمیته جداشی کردن و کمیته سر وان لسر سکنی گو چه کاری به وان زاگون نابکارم به تایبت پشتی تفهمنا جواکی هات اری کرد. لسروی اساسی کمیته کار کرد نام دو هیواد دکاری رشنویسه که حاضر بکش با قانونی تبدیل گوهرتنی اما وقت دوا گشت مجلس گلان گفت گوهرتنی و چی کردن نابن وکو گوستر راست کردن یاندشی نو کردن قانون یا بری زاگونی بری نه زاگونا بری هندری جلسه ده هندری ویج وینه ده قانون بری هات درخستن یعنی هات لغو کردن غاترین جو راکرین و اف قانونش کچنا یعنی قوت قانون کی نو هات چیکرن ولو هات بناف یعنی ولو هات اریکرن بشوازه کی طبعا قانونی زاگونی ولو هات کرن بس بکی قانون بری هات درخستن باش یا قانون کچونه یعنی قانون کی نشی بو رقم کی باشقه وقتی زانه قانون راگاندن یا بری رقم 3 ها تقریبا 20 هنا که سروي اساسيات اريكرن ونقاش في سروي اساسي شيء طبعا كي قهرتني قلت شيء بنو كي من بريشي قلت هناك تشتبون كي واسطه تبون د شوازي براتيكي د مثلا كان خبر ذكر مديد قو هناك كي واسط في اويدان تايبات مثلا فيكسرين قد نوا خباتن روزنامه‌وان هم دیجی دیگرین جی هوان د قانون تنبو یا دیتر افکسن گوی گوی گله کی پیشه مثلا مدیا دیجیتال یعنی سوشال مدیا هي او شي گرکنه کی کاربن گرینگی بده جاهلیه کی دی به تایبات دوا د پشتي کتنه حکومت بعض سیار رژیم ده مثلا خطابه تحریدی و نافکوکی گد نوا فازن چه بکن نوا پکاته فازن چه بکن روزنامه‌وان یان جی قاشنه خودت روزنامه‌وان لسروی خطه گله کی دلیزن ما خص اندوی علی ده بتایبت ترکیز بکن انه جنها په مسله خطابه وجوداتي وفرقي وشوفينيزم بيب كارانين دويرا عندنا عنده ام gerek جير سينورا دين نهرين نفس الشيء بتایبت دندرسوی لسروی اساسی هناك مادين هاتن زياده كرن لسر زاغونان وهناك ماده شي ما سر راس كرن افهموا يادي درش بوي مثلا مشارين كسنجو يعني هناكي فان بن بيكرين ياند شي مخالفات هذيك دواري راغاندني دواري روشنمواني دي مثال بيجم يك جسازيه كر كار دكي دما قلت شوي كار دكي همان مجاريش سازيه كي تر شغله وسازي لباكر وشلات سوريا نمره خاصيه حتى جنب رخص بشي بيجو ارك هاتف ارك دار كرن جوي سازيه در بشغله ما التجي خص داغوني بوجو يعني كاس حقي كاس كينيه فارن هم دجي هر كاس كاري بالغوري برنسيبان راستي كار بك يادين شي بريد قانون بريد او بوكي جو مثلا تاني كتير عندنا ازاد جرك ناسنامه او ورق قرتن يعني او مشار منخص بقانوني دي ذاته منخص بزاغوني دي فقط هب يعني كاراني يقول لي حتى فيزي جرك جهتك جو ما في روزنامه‌وان د باريس يعني وتبني بكوي شخصيتي بيش راستي في روزنامه‌وان بري تاني سازيارا عندنا ازاد روجدات سوريا هبو ان هناك سازي دي درجي كتن دوره دي ميناك از بهم يكتيرا عندنا جن هي هناك سازي عندنا هنا ام جرك ناسنامه وان شي قبول بكني كيشان سازي يقول جمع وكو دايره اعلامي يعني وكو ريبريا خسر قيد كلي بنوكو سازيا يعني يكتير روزنامه‌وان هبن ناسنامه وانا هبن وقت جمع اريكري بنم كارن ناسنامه وان شي يعني سر ناسنامه وان شي قبول بكني نتن يكتير عندنا اصلا بگشتی گوهرتن اب بونم زدن مجلس گلاجی براستی جی گلی که خوشی پیشوازی وی کرد